Guku ni kaunti ya Tharaka Nithi, iria ni imwe ya kaunti iria ikoragwo ikirahira maundu matiganite hari urimi. Indi kaunti-ini ino ni iri icigo igumagirwo ni riũa inene na arimi magakorwo matekuona kindu kuma migunda-ini yao kumana na unyihu wa mbura. No kuhitukira ministry ya maai, thirikari ni ihotorete kunina thina uyu kuhitukira tabarira itiganite cia maai iria ikinyanirio na ingi no irathi na mbere na gukinyanirio. Tukimurika tabarira cia maai kaunti-ini ino, thabari itu irambiriria tauni-ini ya Marimanti igitwerekeria makiria ma kilomita 46 irima-ini cia gikingo. Rukungu rutumanu, ukiamukiruku, wagi wa maai na guthata kwa urimi kuria migunda itiganiirio thengia wa tiri munoru. Ngũrani na matora maingi gicigo-ini kia Mount Kenya, mahiũ mathiaga thabari ndaya o tandu gwetha maai ma kunyua, gucererwo kwa mbura na umu wa matora ma guku gukirikana gucungiriria ng'aragu nene. Guku ni itura-ini ria Keranthi kirima-ini giki na tukenda kumenya niki githiaga na mbere haha. Kumana na kwaga mbura na ng'aragu iria igumagira aikari a mwena uyu, aikari magatutariria uria mohaga thabari ndaya guka kirima-ini niguo kunyotora nyota wao. Hakukuwa at least hata hii machungwa, malemon na hata hii miti ingine, hii maembe hipo kulikuwa kumekauka, lakini kwa sasa naweza kulima paipai, mandizi. Ni kirima-ini giki thirikari nene kugerera ruhonge rwa Tana Water Works mahingiriirie maai kuma kirima-ini na gwaka itangi nene niguo kunyotora aikari a guku hindi iria kuoma makiria. Sana sana tunapatanga maji wakati mvua, lakini mvua ikipita tu tunategemea maji kuenda kwa mto kuchimba maji ama bichimba. Sometimes tulikuwa tu tunaambiwa tusiende shule ndo at least tuende tuchotee wazazi wetu maji kwa mto. Lakini saa hii vile maji imekuja tumekuwa tukisoma bila wasiwasi. Kuringana na murugamiriri wa maundu ma ukinyaniria ruhonge-ini rwa Tana Water Biato Migwi, makiria ma aikari 200 aria mathiaga kilomita 24 gwetha maai ma kunyua, thabari yao riu ni nyihitio na riu mari nyotokagira haha. Twanjiriirie ya gutaha maai kana kurigiriria maai kuma kirima-ini kuma ihiga na nio twetaga rock catchment tukamihuthira ya gutega maai. Ino ni imwe ya tabarira iria thirikari nene ikoretwo igikinyaniria kaunti-ini ino ya Tharaka Nithi niguo guteithiriria aikari kugacirithia urimi o hamwe na gutigirira ni magia na maai matheru na ma kunyua. Ni teknology njega ira twanjiriirie neno ni kuringana na vision itu ta Tana Water Works Development Agency ira twaragia uhoro wa innovation na gutwika resourceful. Hamwe na tabarira ingi iria ruhonge ruru rukoretwo rugikinyaniria ni sisi kwa sisi, tabarira iria thengia ya kuhe aikari maai ma kunyua na ma kurima no imateithiririe kwiguna na mbeca na kumahotithia kwigurira migunda na gwaka broti. Tusaidia kwa kuinua kilimo kwa sababu wakati huu kwa ile boma iko na maji hawezi pata na njaa. Ruhonge rwa National Irrigation Authority naruo rukoretwo muhari-ini wa mbere gutigirira urimi ni wagacira guku. Tabarira ya tunyai iria ihotithitio utambia wa maai migunda-ini gukenererwo ni arimi na njira nene. Vijana wanalima paipai, wengine wananunua hata bodaboda kupitia ukulima huu wa paipai. Kuringana na Obadia Muriungi uria ni umwe wa aria magunikite muno na tabarira ino, makiria ma arimi 1,600 ni magunikite na uteithio uyu. Katika hii mlandi tuko na membership ya wanachama 1,500. Wengine wamepata maji na tunaendelea kuwekea wengine maji. Laban Bogo umwe wa mbeu njithi mwena uyu augite tabarira ino ni mahotithitie kuingirira urimi wa biashara, aingi aanake aria moragira tauni-ini ni wagi wa mawira makihunduka micii kuingirira urimi. And also I'd encourage them that they should bring some more projects like this to the rural areas so that
we can alleviate poverty and have food security in our nation. Kilomita nini kuma haria tabarira ino yambiriirie tugakora ururu wa urimi wa mababai, maembe, marigu, thibinaji hamwe na mimera ingi. Urimi uria arimi makenereire na kuhota kwihotha urimi-ini eta njira ya kwiyandika. Na nimefurahia sana hii ministry ya maji, at least imetusaidia sana kwa kulima. Ni kumana na utambia wa maai kugerera tabarira ya mukami iria thirikari ihuthirite kigina kia ciringi milioni 62 gukinyaniria urimi uyu. Aikari makihoya kuongererwo maai mangi na uguo kumateithiriria kurima makiria. Tunawashukuru na tunawaomba zaidi ikiwezekana, sababu ndio tunawategemea, watuongezee kama tangi nyingine moja. Kwa ihinda riri makiria ma arimi 700 ni mahotithitio gutherema wira-ini wao kugerera tabarira ino. Makihoya ati gutheremio gwa tabarira ino ni gukumahotithia kurima indo cia gutwara mabururi-ini ma nanja. Kuringana na murugamiriri munene wa tabarira ino Albert Kamwara, o mucii guku ni wamukagira makiria ma ciringi 4,000 o kiumia iri marihi ma magetha kuma migunda-ini yao. Mbeca iria matanyite kuongerera tabarira ino niguo ya daduru. Wale wanafanya ukulima wa serious farming, hiyo ya 1.5 acre, kila mboma anaona anapata kama 4,000 ama 5,000 kila wiki moja. Tabarira ici cia maai ma urimi ni muigiritanitio na itanya ria thirikari nene ria kwarahura urimi guothe bururi-ini. Mwihoko ari gutigirira gutire mukenya wina ng'aragu. Tharaka Nithi twina project 36 Tharaka Nithi, gugakorwo kwina bilioni ta 5 project icio, na igakorwo ati ni ikuhuthikira andu mahituka 50,000. Minister wa maai Cecily Kariuki akiongerera ati hari na mitaratara iria marire na iria matanyite kurutithania wira na thirikari cia kaunti niguo kugacirithia urimi matura-ini mothe. Turakorirwo ni twoka na kindu tureta irrigation guidelines cia urimi wa maai ni igukorwo igiteithia murimi o haria ari, ni igukorwo igiteithia kaunti haria iri kubanga na kurehe mitaratara. Ministry ya maai kiuga gicunje kiria gitigitie kwamukira maai guku bururi-ini ni kinini na tabarira icio ni ibangiirwo uria igukinyanirio. Ngiribotera Kameme TV mutamburuko wa mohoro, ni njitagwo Wagi wa Muiruri.